bakunzi mudahwema gukurikira umuyoboro wa P-Mining, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi, mbibutsa umushinga wacu duhora dukurikiranye umunsi ku munsi. Umushinga wacu rero wowe urawutekerezaho iki? Urasabwa iki? Ni iki ugomba gukora? Kurikira kandi witonze kugira ngo umenye update y'uyu munsi, kugira ngo nawe ugendane n'abandi. Njyewe rero nk'uko bisanzwe ugiye kubagezaho aya makuru ni Felix, naho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze rero, wowe mushyashya kuri uyu muyoboro urasabwa gukanda subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa ugakanda like kugira ngo buri wese agerweho n'aya makuru. Mbahaye ikaze, mureke dutangire umushinga wacu. Uyu munsi rero buri muntu wese niyinjira muri P-Network yiwe, akinjira muri account, arasanga harimo impinduka. Impinduka zabaye rero ni izihe? Kurikira ntiwihutishe kugira ngo buri wese asobanukirwe. Hanyuma rero turinjira hano, turafungura P-Browser, P-Network plutôt, kugira ngo buri wese abashe kwinjira muri account yiwe. Nikwinjiramo buri wese namara kuhafungura aragera kuri dashboard yiwe. Nuhagera urasanga hari impinduka zabayemo. Impinduka zabayemo rero ni izihe? Kurikira witonze ntiwihutishe. Hano murareba ko twageze muri P-Wallet. Kuba team rero iradusaba iki? Iratwibutsa iki? Itangazo twarihawe na P-Core team. Iri tangazo yaritanze ku itariki 14 Desamba saa 8:31 AM. Kurikira rero witonze. Itangazo rishatse kuvuga ngo iki? Safety reminder, remember to only use your P-Wallet in the P-Browser exactly wallet. Pnet.com ensure you are in the correct P-Wallet, no only fake one. To safeguard your P. The authentic P-Wallet is also visually identified by a purple color in the navigation bar of the P-Browser, with the P logo features to care team app logo. Bishatse kuvuga iki rero ibi ngibi? Mu rurimi rwacu ibi bisobanuye iki ku bantu badashobora kumva icyongereza? Hano P-Core yatwibukije buri muntu wese gukoresha wallet aho zikwiye. Kirazira gufata zino password zawe ngo uzishyire kuri link buri muntu wese akoherereje. Usibye link imwe Core team yatanze ariyo pnet.com. Iyo niyo link yonyine washobora gushyiramo password zawe. Twihuse cyane rero turaza ahangaha turebe se password zawe wowe zimeze gute. Urasabwa gusuzuma password zawe umunsi ku munsi mbere yuko open mainnet iba. Nk'uko tudahwema kubibabwira, na Core team yongeye kugarutsa yibutsa buri mupioneer wese gutangira gusuzuma password ziwe. My friend, nawe aka kanya aho uri urasabwa kugira ngo nawe usuzume password zawe open mainnet itaraba. Murareba iminsi turimo turayibarira ku ntoki. Nk'uko P-Core team
nyir'umushinga we ubwiwe Nicolas Kokaris we yitangarije ko Open Mainnet iri kuri 31 z'uku kwezi kwa 12, nawe aka kanya uragira ngo urasabwa kugira ngo utangire kugenzura kugira ngo kuri wa munsi wa Open Mainnet utazatangira kwibuka gukoresha passphrase bitagishobotse kandi nta kintu wahinduraho. Twihuse cyane rero turinjira hano muri P-Wallet turebe ese P-Wallet hano bimeze gute. Ahangaha turaza tuhafungure tugende tugere aho kuri P-Wallet twinjiremo maze tupestingemo passphrase turebe ko zikora. Turahafungura rero hanyuma dutegereze kugira ngo twinjire muri browser, twinjire muri P-Wallet maze turebe ko passphrase zacu zigikora kandi neza. Turakurikira twitonze ko murabizi nyine network iyo zitaraza ntago gufunguka biba byemewe, ariko ndabona tugezeyo. Buri wese yitegereze maze akore ibyo asabwa. Murareba rero tugeze hano muri P-Wallet. Ahangaha tugeze buri wese araza pestingemo za passphrase ziwe maze arebe ko zikora neza. Hari abantu bazishyiramo bagasanga zabaye invalid cyangwa ni error. Kubera iki? Ushobora kuba waribagiyemo ijambo rimwe ukazandika nabi. Hanyuma rero reka dushyiremo passphrase turebe icyo bisaba. Iyo tumaze gushyiramo passphrase tugira gute? Turemeza hano ahangaha. Uraza wemezemo hano ahangaha kugira ngo ufungure P-Wallet winjiremo. Njyewe urareba ko umaze gushyiramo passphrase zanjye. Kandi nongera kubibutsa passphrase ni izawe ku giti cyawe, ugomba kuzigirira security. Nta muntu n'umwe wemerewe kuzereka nk'uko Core Team yabitwibukije. Itonde ejo utazakora ikosa ukagenda ufata passphrase zawe uzihereza buri muntu wese. Hanyuma iyo turangije rero turafungura hano tukinjira muri P-Wallet. Tayari rero rero ko P-Wallet yafungutse. Ubwo njyewe passphrase zanjye zose nta kibazo zifite. Nawe rero urasabwa kubigenza gutya kugira ngo usuzume niba passphrase zawe nta kibazo zifite. Hanyuma rero zino passphrase nongere kukwibutsa ko ari ibanga ryawe, ni umubare w'ibanga wawe ugomba gukoresha winjira muri P-Wallet yawe, ari naho numara guhabwa migration amapayi yawe yose azimukira. Ndabashimiye rero mwebwe mudahwema gukurikira uyu muyoboro. Nubona hari ibindi ushaka ko ngusobanurira cyangwa ushaka ubumenyi, urandika muri comment kugira ngo dukomeze dufatanye paka tugeze kuri Open Mainnet. Ndabashimiye rero aho muri hose. Bye bye.